Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo trep Acik National Movement mentakaski ke khat santrik ujileo kila penpau bakaseng ka ai ka jingkershan ka papura halor ka jingdawa ban penbet thamaya ka job reservation policy lani ka bha thungkam thungjam jong ka jilla Henry ka ne ka mat kam de ban long ka mano shiliang ka ban pensngosi ya ka jaj ban re khasi jantia lani garu habakren shikilar pathai khubor hashlong press club u president ka seng uba lamprang kharbani ulong bakani ka mat ban penbet thamaya ka bha thungkam thungjam jong ka jilla kam dei tang hakikti jong ka sarkar jilla Henry ka shongru ha ka sarkar pedeng bad ha ka yeng bishar ka ba hakli do uba kharbani ulong ba ka seng ka smotho ba ki jaj ban reu garo kinam pediang ye ki jingsha khati ya ka bha jongki bat kumjuru ki jaj ban reu khasi jantia kinam pediang ya kani shishu uba kharbani ula ai kuble ye ka seng VPP ka bala shimkhia halor kani ka mat Bade ka sarkar MDA ka bala menjur ban thau da ka expert committee ban penbet thama ya ka bha thungkam thungjam jong ka jilla ka bala ne kumju menta la sanpuwais nem AA uba kharbani ula kerpat bagi sengsan perthai ki dei ban don ka jingetli halor ka ne ka man badulo ong ba shen ka seng anda kala yo jingtep yiki khot jong ka expert committee kan sapha ya ka jing ai jingmud jong ka Nalian jong ka seng ka jing am ni ba how we day but make a job reservation policy ki banai pada mulai kita review berarti hasil pasu on grab mulai harus ni ladon ki problem personal ni na keleng tu betul pasal sales dan dia we were sick yang ke action dan commercial program the naglian tu sen tunam Gabriel Wade sembalang berjalan kerja lewat. Baik dia ki atli ki cak beliau atau penyutra atau wajib. Ni syukwa on bersyak sekipat pak mensemang dalam kerja. Kamtam mengikuti mengelam jangka sen penyutra wajib dan bukan. Makwa on Pagba kin sutu shai namar pun jogi ni sutu ba job reservation policy kadai tang ka bhakam ba jam le kayo kam jam heroi kum ka sek ikwa ba ki pagba kin sutu shai ka ei ka jimot basisha jong ka job reservation policy lane kata ka bahak kam kerpang hakitin kasih kajimut tu kata ketin kalong bandon ka bahak kam kerpang ya kita sadin ban ya tulang lagalong hak pulih putih lagalong hak itu kamu jam lah ki scheme sarkar lah ki scholarship haga jimpule bat kumjo haga politik ka sen hanyutra Acik National Movement HANM ka kubur ban pek banyak biang ya ne ka bahakam bahajam haga celat kepala penteri kam nadu ka artrik kolalengkot jong sedang syidjat na spa Nyopua Kabak rakyat mental san puwai tulik senap kenti Klendak a ya ka thme jong ka jingmut ka bahakam bhajam ka 60% ya khasi jantia 60% garuk 1% ya ki SC OBC but khat 1% kalong ya parok Kaya kebaga HM ka don bandong lomba gani kubor jong pi ki press ban media segi padwa kalong ba ka jawa don kam ya ki sungsuk ba ki sungsna banyakan ne yathir ne yatai ya gani ka bhakam banja don kam ki jinge sulo pat hat ban sim ya rai jong ki jinge julang
ban sukhateno ya ka ba jongno da suka claim da pentwa ya ka constitution da parliament ya article kiba ya dai ban ka ba kam jam ne claim ka rai jong yin isya ka itu jong India ka ta Supreme Court kan ora tang ke so bongon bar ke so se ke dalam ni ka ba ha saitna bagi pelok karo kasutu saita ba kin nom priang tada ka sokar ka sin ka rai ban khate ya ka bha jongki Niro kum kasi jaintia ngin nom priang tada khate ka bha ju ki SC OBC kin nom priang ban khate bha ju ki ba kedau ya ka job preservation policy empat kata ya ka kesempesan pelamang kelumi koro kin nomor kemudian kini ka job preservation policy kamdeng tengah keti dengan surkar jalan gede bersutu kita wat la ka jing bahakam kaya per na kawai ke jelas kawai pak kumbang ilai itu hakelen jong kijala jong dari India like tang ka Manipur ka don khat nyau tam trai Arunachal Pradesh ka don prat arpo tam trai Nagaland Mizoram bat ka jala me kler ber pat trai ka jala kler ber jala kerpang like tang kine di bola de hanang kiyo 40% kajala kadang jala kaba jala ki kadang jala kerpang namun dalam tengah kita yo 40% kumbayo karena cal Manipur pada Mizoram kajini kadang kabahakam kerpang ya ki SD ki SC bat OBC ki jala kadang na ka close kaba sau jong artikel kaba khatnreu kaba syak ya ki surka jala pansna ya ki polisi bahkan bajam ya kaba jela merklia hakapor dan day ka substate hak atrik kolon tung 1972 hadin kecil mer jemot jong dinaram tungi itu por bibilang do kecil swel kapten semua kila pediang ya kedai ka hukum hakam ka betul mentah tinamata keseng ka ai kublai ya ka voice of the people party hapo ka jingalam du ibadan pasemuanya ibara sim yang ne sinjam kung ka jingketle na banta ka lawe jaba paten pasaka banta ka lawe jog sama ile namar kila sim ye garai da ka jinge khik shatkan dan ibu hong kostrat ke pasikos kilente Bathaka juga por berlian jongka seng HM kasoba ai kuble ye kasokar MTA2 ba kala kubur ban thau ya ke expert committee ban pek ni ka phang bahakam macam kabalayat minta sang kue tulis kaseng kali ba kadon kajindiko hagne ka polisi hakam aja kantam kane ka ba mental ne ka ba lahiyat ne sang kuit isna ka jindi ko kalong ba ka don ka bha paladaki parlok karo kimla ban pendap ika kam ka bala mang yaki la banwan ki parlok karo la banwan ki parlok karo ki bana syabar jong kejela ka jindi ko kalong ba ka don ka bha balada ki pelok karo kimla ban pendap di kakam kabalaman ya ki la ban wanra da ki breu ki bana chaba kitla da pathum kontrak sisna ka waipat ke jindiko kolong padon ka jinra ikan bakhem patla ban pendap hagawai kesenen tungkam ada omla ban pendap ya ki kam ki balai kaseng ke bapak yang bakamia cun atli kijak bereu pun pat yang jela
Kuhnyo tret berwajib. Kapwa ban personal lengba ka expert committee syak soka. Kapanengkong golong baya kapaha kabade jong dipelok karo. Balasyak ban thum kontrak bomde ret karo datek pendiro karo. Kibara sabar kecela ya kale benta dewan pendulo. Kabenta kapa apa? Pandong keta ia kajing trekam jong ki ofisar sorkar. Lada kadon keleti. Ya kene kajing rak ia kikan bakhen patla ban pendap. Haka wepat kesenen tungkam dewan pendulo. Ya kene do. Ya kikan ki bakhen patla ban pendap dewan pendap no. Haka juga kesenen tungkam dak rilum na kene kecela metria. Kun kaseng kaken syai bagi seng sang pertei ada kiseng politik kim dei panile kai ya kene kami kapim kamiak kene ka fusor juk semak kulit kim dei panile politik ya kene ka job research person polisi namal sutu sekdar batang ikam sorkar kin omla ban aikam aijam di kisangla di bawah pendet di jing pelujungi kajing tentu laliang dompet dan kawang ya kiseng sang kutai bakin ya syong pan ya mir jimut lang bakin ya wan ya kilat lenti ban wanra ya kilat dai pisah harga gejala ban yokang yo jam kipat ba jong gejala ki kanasta nama bang eken ya kayo kam yo jam kamdai tang ya ki banasta hendrai di hak ban kendro ya ki ba klemyo alak ban kulero nama kilo kidon laki jong kehop panyo ya kamane kapala ne kamsi kasen echina katiksai ban kata ya ka job research person polisi kadon kam ya ki start kijhan kiba tipha ya constitution lane ka revision kiba tipha ya ka ai kiba tipha ya ka yokot Pat batit bah ya ka jingdon kinam fustong ka jawa. Kaseng ka kentu ya ka soka lengba kata ka komiti bernia ya kireu sempang da ka komiti berbe ka chief secretary kideban pek ya kibreu balak na ka jingedai bat ka sang perthai bat kibreu kiba suthuru ya ka jinglong ka jingman jong ka jala Meghalaya. Kenapa? Endang ka expert committee kalau pak ia ka kaikot kan wanra ika jibon habro kalian. Kentang niwan na kalian jong kasen HM da ka jingitli da ka jing sokit lang pat ka jing sore ka kentu ya baro kinong yalam jongi Kibadon hari kecewa. Compare bidon hari nukoseng, compare bidon hari nukolama. Henry Soba hawede bat ki isu lagi mat ki jura ki bakta ya kalawe di semua kule. Ki bakta ya kalawe jongkari bat kita kendreo Soba pada ki longkole. Usaha kini ki menaik sedang belek no. Ucap istar barin berjalan kerja doktor mukul semua. Bat uneku sar korak semua ucap istar. Kajing ya kento haki sosial media, kajing ya kento haki press i kembakin se kenrupna. Henry dalam hai syaki isu jonglet berkaro kilong kowe. Tidak makata kaseng HM daging sopia. Kakentu ya kini kinong ilang jumi compare UDP compare pra compare SPP compare kini lo kiplet parti ba kidai ban sutu ya kador jong kari ba tikno deben bu suai ka parti saden bu ya ka jak lu sakma da ba kletno ya AGA dai ban bu ya ka lu sakma khamtam ya kene ki isu ba isu sang khamtam ya kene ki mat ki jura di ba kung santam jong kali be
bidai bagi orang tua. Kenang ba kenomlong kejing syaktin haga paten pansaka kenomlong kejing pabe yaki hadin habot unda kebondon su akbor kata kedai ka kerwo ka basai na kalian ke basen siapalo kinong elam jungi siapalo kiri disleto siapalo yang Quran namangi ku kipai ba jong kejalan kalian nilasannya haki nila hak yaki bakin long yang Quran bagi day ban sutu ia kador kum yang hikmah kimdai ban ikwa kurong kimdai ban ya semua parti kimdai ban semua lama thoi ni ai kulai ya babon ki kenbon dari kisen palang ane ki kopi ki baju bi sekmat ban kren ane ban ai jumot ke suka da ban tak tahu ba ban habai dai ban isu habai dai mat jura jongget beliau kasen H&M jongget jat beliau tu jalan gue kan da besar balaga kan ko parti ada kan no kenbon ada no di sibet kimi sekmat na benta ban yakun na benta ban dawa ya kimat kijura ki bakungsan jo beliau kesen kalau pakloi ban ai cingkesan bar kesen kalau pakloi ban do ka halo no benta ban no beliau anak no beliau